ибадат Аллахқа жақын бола тұрған ибадат деп жазылады, қабыл болады Аллахтың алдында. Демек, ниет, инсанның ниеті Аллахқа ибадат қылып, андан кейін үй бүлемді, өзімді мұқтаж қылбастан, өзімнің пешене кесібім менен, пешене терім менен қамсыз қыламын деген деп қылған жұмышы Аллахтың алдында ең бір жақсы ибадат болып саналады екен. Еме кәсіпте қандай шарттар бар? Кәсіпте ушундай шарттар бар. Кәсіп биринчиден Аллахтың разылыгы үшін үй бүлөнүн ниетте бирөөгө muhtaç kılastan peşeneter menen kamsız kılуу, adal menen haramga barbastan adal menen kamsız kılуу özünü mına uşul şart en birinci adalga hareket kılуу, haramdan saktanуу jana çınçıldık menen jumuş kılуу, sooda kılabı çınçıldık menen Puru söz menen, ayıp olsa ayıbı var, kemçildigi olsa kemçildigi var, yok olsa yok dep raskoy, puru çınçıldık menen kesip kılış gereken ekinci şartı. Andan keyin жақшылык менен, сылыктык менен мамиле кылып kesip kılış gereken. Mına ушундай dinimizde ушундай şartları var. Эми adal ушундай жақшы нерсе экен. Adal ырыскы менен bir hadistin mazmununda aytilat. Eğer de insan, qaysı bir insan adal ırıskı menen 40 gün tamaktana durgan bolsa, mundayça aytkanda şeksiz nerselerden, kümöndүү nerselerden, şektүү nerselerden saktanıp, çınıgı adal menen 40 gün ırıskılan turgan bolsa, Allah Taala'nın yüreğini açıp koyat deyt. Anın yüreğini açıp koyat, anın kulağıga hakikat söz kire başlayt. Anın tuğrunu tuğru göre başlayt. Tuğra emes göre başlayt. Yani yüreğini açıp koygan. Demek adal ırıskının şunçalık adam yaşoosunda yüreğiге imanıga paydası var eken. Jana yüreğe tınçlık alып kele turgan nerselerden adal ırıskı. Yüreğe tınçlık alып kelet eken. Adal menen bolsa insan kıçalap bolbойт экен, тынч болот экен. Жүрөк тынч болмойнса инсандын жашоосу тынч болбойт. Demek adal ырыскынын чынчылдыктын ушундай жашообузга пайдасы бар экен. Чынчылдык менен бир немеде hadisтердин мазмунунда келет. Чынчыл соодагер жөнүндө. Чынчыл соодагер деген соода кылат, туура айтат. Малда айып болсо айыбын айтат. Товарда кемчилиги болсо кемчилигин айтат. Шундай кемчилиги бар дейт. Шундай чынчыл соодагер пайгамбарлар менен, салык сулаха, салыктар менен кыямат күнү бирге болот дейт. Чынчыл соодагер. Ошондуктан kesip kılaylık, çın aytaylık, her bir nesini çın aytaylık, aldabaylık, aldagandan saklanaylık, başka birödün malını koşup alıştan saklanaylık, başka birödün ahiretini koşup alıştan saklanaylık, başka birödün jerin koşup alıştan saklanaylık. Oşonda özümüzge adal bolot, oşonda bizdin yaşoobuzga пайда болот. Oşonda kılıp adal menen kesip kıla turgan bolsok, çınçıldık menen kesip kıla turgan bolsok, mындайча айтканда гарантия пайгамбарыбыз кепилдик берген. Ошондо балдарыбыз туура жолдо болот. Балдарыбыз жаман нерселерден алыс болот. Балдарыбыз салых балдар болот. Кыздарыбыз салыха болот. Жашообуз жакшы болот. Бул чынчылдыктын, адал эмгектин биздин жашообузга өтө чоң таасири бар.